Yes, ikaze kuri mwese mudukurikiye nk'ibisanzwe tukaba tugiye kugaruka ku makuru abagiye anyura mu nyamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko mu mikino. Amakuru yacu rero uyu munsi turayahera hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakiriye ku meza Cristiano Ronaldo wari kumwe n'itsinda ryaturutse muri Arabia Saudite ryaherekeje igikomangoma Mohammed bin Salman. Ibi byabaye ku mugoroba wo kugeza ku wa kabiri muri White House. Ni nyuma y'icyumweru kimwe uyu mukinnyi yatangaje ko ashaka guhura n'uyu muyobozi bakaganira. Muri uwo musangiro, Donald Trump yavuze ko umuhungu we afana Cristiano Ronaldo agira ati, umuhungu wanjye ni umufana ukomeye cyane wa Cristiano Ronaldo. Kuba umuhungu wanjye yahuye na Ronaldo, ndatekereza ko ubu yanyubashye noneho bitewe n'uko nabahuje. Donald Trump yakomeje ashimira Ronaldo ati, wakoze cyane kuba uri hano, ni icyubahiro rwose. Ronaldo yaherukaga ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2014, mu gihe muri 2016 yahagaragaye nyuma yo gutwara igikombe cy'Uburayi mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Ronaldo ni umwe mu bakinnyi bazitabira igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique kuva tariki ya 11 Kamena kugeza ku itariki 19 Nyakanga umwaka w'2010 ni umwaka w'2026. Akaba ari ukurero hano byifashe. Yes, Cristiano Ronaldo hano rero akaba yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ari kumwe n'itsinda ryaturutse mu gihugu cya Saudi Arabia, aho bari baherekeje iki gikomangoma cyabo cyangwa se uyu muyobozi wabo witwa Mohammed bin Salman, aho bakiriwe na President Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, tuve muri aya makuru avugwa muri Amerika tujye muri Tanzania, aho perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko iki gihugu kizagorwa no kubona inguzanyo zigifasha gushyira mu bikorwa imishinga y'iterambere bitewe n'imyigaragambyo iherutse guhuza amagana y'abantu benshi bamagana amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 29 Ukwakira mu mwaka w'2025. Imyigaragambyo yabereye mu mijyi ikomeye ya Tanzania irimo Dar es Salaam, Dodoma na Arusha kuva ku munsi w'amatora. Abitabiriye basabaga leta gufungura abatavuga rumwe nayo barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema kugira ngo bahatane na Perezida Samia. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryatangaje ko iyi myigaragambyo yaranzwe n'urugomo ku ruhande rw'abaturage n'abashinzwe umutekano, ishobora kuba yarapfiriyemo abantu barenga 1000. Perezida Samia ubwo yakiraga indahiro z'abagize guverinoma nshya ya Tanzania kuri wa 18 Ugushyingo 2025, yatangaje ko imyigaragambyo yahindanyije bikomeye isura y'igihugu mu bijyanye n'umutekano kandi ko bizakigiraho ingaruka mbi mu rwego rw'ubukungu. Uyu muyobozi w'igihugu yasobanuye ko ubusanzwe iyo manda yabaga igiye gutangira, amahanga n'imiryango mpuzamahanga byahaga Tanzania inguzanyo ziyifasha gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere, ariko kuri iyi nshuro bishobora guhinduka. Yakomeje agira ati, twitegaga cyane inguzanyo ziva mu mahanga, ariko ibyabaye byari